Amen. Ngibabingelele abangcwele ngokwezigaba zabo zonke ezikhona phakathi kwale ndawo engcwele ngaphansi kwelikhulu igama loNyazi. Amen. Ogoqile umfana wakambili osindisiwe egameni loNyazi. Phela iyasho ngomthi sisindisiwe. Baba mfundisi siyalibonga ithuba nokuthi usikhulule nje kuyisabatha ukuthi akudliwe inkonzo noma inkonzo ingaphuma ntambama ngoba vele sophuma siyothenga amakhofi la egarage sona isabatha kanti masibambekela hawu sidla ivangeli sikhokhelana sizolunga bazoba baningi abantu abayezulwini. Seyikhulume kakhulu insizwa nasekuseni zikhulume kakhulu insizwa. Ngithukile kodwa kade ngise emembesweni ngesonto khona insizwe ekhulume ngamaphoyisa abeka uShemba ngisazi ukuthi yipi lezi ezikhulumile. Ngisacela nje uShembe ngisakhuluma ngale ndaba engiyenze ngesonto abengipha amazwi athume isithunywa sasezulwini singiphe lawa amabili amathathu. Amen. Uthema sekusesigcawini lapha se umakoti esezoza zohloba umkhwenyana la uShemba uthe ubeka amaphoyisa kodwa thina ubungozi asibunaki lobo bushiwoyo. Ithenye insizwe egqoke njengami nawe bafowethu asiqaleni ingoma yobunsizwa sibe silindile umakoti alethe umkhonto bese umemela athi umemela hayi ngeke thina sohamba ngethuluzi bese nomemela lapho nathi sithi hayi somba ngethuluzi lensizwa hayi phela sizinsizwa asidonseni ingoma yobunsizwa yasemhlabeni. Kuyingozi ukuhamba noShemba uzumjwayela uzoqala inkolo yakho ngaye. Khona abantu abathe uShemba enza umcimbi lapha babebashumayela bathi uShembe nimbonile bengawugqokile umjiva. Manje nisibelesela ngeMnazaretha ukuthi asogqoka iMnazaretha mangabe sisemcimbini suka singeve siyosonto nimbonile ubaba.
ningabokala inkolo yenu ngobaba ngoba nizokweduka. Uyazi before uba benze lo msebenzi ngifike eMkhomazi umfundisi umqadi kade biza abagcotshwa eyobathulela ukuthi inkosi babizile yathi ifuna emcimbini yamaNazaretha kubonakala the yamakholwa. Ubonakala kanjani umcimbi wamaNazaretha? Ngokuthi sigqoke ingubo emhlophe. Uma sililalela izwi lonyazi futhi silesaba unyazi sizoyiqoka ingubo emhlophe. Amen. Bayihlabelela ingoma yasehlathini. Bayibiza sangayibizi thina. Basho nezakhe ezithile. Kwaphela ngempela waphela umcimbi sithe sisemotini yalensizwa ekade sihamba nayo ngishayelela yona mina sesiyahamba. Usethi umalume wawishayela isitawudi la. Obheka. Khona abantu abakhonza ushemba bayongena izulu badlule thina. Uthi lo baba ngicela ukubuza abantu bami. Nina nithi namaNazaretha. Ushembe lento bese niyenza lapha esigcawini uyayithanda yini? Eyiphi malume? Uthi nginizwile phela ethi omunye ehlabelelana ingoma. Engesiye kaShembe nayihlabelela lengoma mina. Uthi naze nakhuza nezaga eyisabekayo. Nibe namaNazaretha. Kukhuluma umuntu uyishayela ukudla kwakhe. Ngayibuka lento eshoyile umuntu uthi akusho yena. Ngaze ngakhumbula omunye usisi wangiyekisa inkuku mina engathi emsebenzini kujala uku-order ngoba ngisebenza nabesifazane. Njalo ngolesihlanu ba-order spondy uNandos noPedros. Kodwa ngelinye ilanga lo sisi uyibhemela ugwayo wakamkhizi. Wavele wangiqonda wathi wena uyidlelana inkukhu. Ngathi mina inkukhu inani? Wathi iNazaretha alifanele ukudla inkukhu. Ngathi mina ngobani? Wabala ukungcola ongakazi ukubona okudliwa inkukhu. Wathi wena ayikufanele ngoba uyiNazaretha. Ngathi ngiyamziba ngolesihlanu olandela wayiphinda lo sisi. Ngathi ngiyamziba ngolesithathu wayiphinda lo sisi lesithathu. Ngolwesine ngase ngiyiyeka nginga-odi. Ngaphuma ngolesihlanu ngathenga inanosi ephelele, ngathenga ama-rolls, ngafike ngayibulala endini ngolesihlanu. Yaphela ngesonto ngathi ngiyayivalelisa. Ngayiyeka inandosi. Sekudlula amasonto amathathu, sengiyambuza lo sisi ukuthi awena uMambo. Oh, sekuya-odwa mina ngisa-odi. Usebuza ukuthi yindaba unga-odi. Ngithi mina ngithi wena wathi inkukhu ngingayidli. Uthi ngathini ngambala ethi wathi inkukhu idla ukuthi, yenza ukuthi. Wathi angikaze ngiyikhulume lo nto. Wathi omunye umshomeli nentanhla mntanami. Ushembe ufaka amazwi kule ngane yomuntu engakholwa ngoba uba ethu iNazaretha bungekuyiyeka inkukhu. Ngaphinde ngakhumbula uthe lo baba ushange mekhuluma ngikhumbula indaba ezimbili. Ngakhumbula umvangeli engadibana nayo intabaze kusetshenzwa inkosi izofika 2019. Uthi lo mvangeli kade siselinda. Kuthema sekululeka befundisi kwasuma umfundisi oyedwa. Lento engizoyikhuluma nawe uyayiqala ukizwa namhlanje. Nami ngangiyiqala. Wathi lo mfundisi weManazaretha anivula umthandazo wokuvuka. Niwuvule la uphela khona ngasekugcineni sawuvula. Uthi nibona ngisathi sibona isihlabelelo somthandazo wokuvuka de sisihlabelela sekwamavesi aphelele manje. Wathi shona kokulala ekugcineni kwawo khona uthi sathi khona amavesi omthandazo wokulala lawo kade siwahlabele kodwa sephelele. Wathi niyawazi uthi awani sathi cha. Uthi ubeluleke linda 2019. Uthi umvangeli wathi lo mfundisi uBhombela wafundisa wathi lesi sihlabelelo njengoba nisibona sisekugcineni esokubusisa mawuphethe umthandazo wokuvuka nowokulala awuphethi noma ingasiphi isihlabelelo. Uthi umvangeli uMazibuko lento bengiyiqala sengimdala ngigogile manje. Izwake wadlula unyaka ka2020 2021 2022 ngithe ngisekhala emphefumulo nangumvangeli baba mvangeli uyakhumbula sise entabazwe kusetshenzwe ehlathini wangixoxela indaba enkulu uthi yipi. Ngithi mina wathi umthandazo wokuvuka nowokulala awuphethwa noma ingasiphi isihlabelelo kodwa uphetha ngalesihlabelelo kade lokhu sihlabele njengoba sibekiwe egcineni. Wathi umvangeli wawutshelwa yimina. Uyazi kwamina ngiyayiqala lonto. Esho ukuthi nami fanele ngiqale ngenze njengoba ususho. Angikaze ngizwe ngiyiqala njengoba usho. Uthi omunye ubaba umshumayeli uShembe ubeka amazwi kumvangeli
ngengilosi yakhe lewo ekutshela lamazwi yena umvangeli akayazi kwaleyo nto ngakulalela ngakwenza uthi ke lo baba ngabe uShembe uyayithanda nede niyenza lapha esigcaweni na ngimlalele lo baba ngithi mina athi ngibe ngabheka ngoba khona lo Mshumayeli uthi nomshumayeli uyihlabelelile lento ngase ngithi we kuphelile umshumayeli befana nikhuze mangabe ethi lo hlabelani lengoma ngoba kusiye kaShembe lento uthi kodwa nomshumayeli ngimbone sephakathi uthi lo baba mina ngakhokhela ubaba owabona ubhombela ubaba wami wathi ubaba mntanami uthi ubaba wakhe wayeyiphuzela kodwa wathi uShembe yamhlonipha yamthanda yamsaba wathi nawe mntanami uzungadlaleli kuShembe yazi uthi njengoba ngimhlonipha uShembe uthi ngiyafuna ukugqoka ingubo emhlophe kodwa ngiyasaba ukuthi ngizobuye ngenza izinto eziphambene nokukholwa sengigqoka ingubo emhlophe uthi njengoba nenza nini sivumelekile ukuhlabelela amagama engoma sisho namahubo mangabe lo baba esigxeka kanje iphoyisa likaShembe ngasaba ngisabile bangcwele ngisabile ngibuye lapha ngoba bezisho insizwa kuthiwa hayi into yakini lenzeni uthi lo munye size satshela umfundisi thina wathi msana ubulala imizi ngisabile bangcwele kusuka kusho lo wababa esikhuza ngithi ngiyixoxe lento ngoba kungenzeka nawe njengoba niyokhehla nje kuzodlula izinyangana uye emkhehlweni nizofika niyibize le ngoma niphinde nithathe imvunulo kaShembe ayibusisela ukuthi iyosebenza emgidini nigaxe la ikhono nigaxe nodidla yonke into uyigqoke niyicathulwe lapho uyihlambulula ngani ayithi ngikubuze namhlanje uzoyihlambulula ngani imvunulo kaShembe uthatha umqhele kaShembe ugaxe nesicathulo unqamula la uzobuya ugqoke endaweni engcwele lo mqhele yini ungathengi wakho wempala ozogqoka uhambe ngecathulo lo mqhele okaShembe lo mqhele musa ugqoka unqamula la emazweni ufaka isicathulo umqhele kaShembe ufakwa nesicathulo lona ufaka mase niyemkhehlweni niyendaweni zenu lezi zokujabula useyokaShembe na ngoba into kaShembe imele ukusebenza lapho kusho khona uShembe kuphela maye uNkulunkulu kodwa maye umjitha nje siphilisana naye esim-understandayo nathi nizoyenza ke lena kodwa abantu ke banenhlanhla kuba senkonzweni ekhokhela njengoba sinenhlanhla nje kodwa baphume bengaphethe lutho ngoba siyakhetha ukuthi ngizothatha lokhu ngithathe lokhu kodwa bengithi ngizonibongela insizwe enihlangana kanje ngoba kukhomba ukuthi njengoba ningaka khona abantu abazokhipha izingane eziwu5 umango uzala umango isihlahla samango uma uthatha inhlamvu uyitshala la kuzophuma umanga kuphuma ukwataphe okusho ukuthi kuzophuma amanazi athanda umthetho njengoba nani nithanda umthetho ngiyazi njengoba nikhona nje bengekabe khona umuntu ongayithandi le nkonzo ngoba kwipost kubekwa abantu ekwaziwayo ukuthi abancethezi bayahlala nje intweni angiyibona ngaka ipost ingixoxeliwe ngoba uWhatsApp ngiyawusaba so lokathi ubaba uWhatsApp asingabi nawo ngawuyeka phela ngiyamsaba nje angifuni uqamba amanga kwale ngisho emsebenzini sebesiphoqa sibe nawo ngawuyeka angisho ukuthi uyekeni ngoba ngisho ngaqhamuka inyoka la inyoka siyisaba ngokungafani khona bangabale khona ngababaleke usho ukuthi uvalo lizokusaba uShembe hayi alifani mina anginawo ngoba ngiyamsaba uShembe ngithi ke nginibongele insizwa ngoba ngisho ningagcotshwa niyoba bagcotshwa abayoholela abantwana bakaNkulunkulu endleleni eqondile isikhathi esiningi mangase nigcobe ngoba umthetho anibalekelani nawo ngoba ngelinye ilanga thiwa inkosi ilanga yabiza inkosazana uthi ayikhiphela isihlalo isibeke sibheke igcawini ekuphakameni yathi nomatrasi ukuze mayisikhathele ithi ukuphumula phansi ithi inkosi ilanga ithe mayibheke igcawini yabona omubi nethimba lakhe behlangene bebamba umhlangano ithi yabe isikhuluma le ndoda kuyiyona ephethe labantu yathi hawu nanga uShembe uyasibona asisuke siyedanganya thiwa bathutha umhlangano bayobambela ePhoenix thiwa igama lePhoenix idanganya bafike bahlala khona bawubamba umhlangano yaphinde le ndoda yathi no uShembe uyasibona thiwa basuka bayentila sifali
yathi noma isilapho yathi uShembu uyasibona. Manje ake ngibuzeke khona igama ebelisetshenziswa la sisakhula nako 23 kuthiwa kusukuma umuntu ofanele. Angisho ukufanela ngokusinelwa ngoba khona abantu asebema ngalelo gama ngisho umuntu engenalo uthathi ngoba ngiphelele ayikho into engingayizwa ngomuntu angisho ngalokho. Khona ukufanela kwale ekhaya kokuyiqoqa kwensizwa. Bayalwazi lolu limi abantu. Ngoba insizwa la ekhaya iqonywa. Angithi bangihlekile mangikhethile ngahlala iminyaka 3 ngingena ntombi bathi umfundisi ulindwa ngeculo. Ngathi mina ngizongena kanjani ethempelini mase nginentombi engiyigodlile bethi uShemba ngingangeni mangiqonyiwe la. Ngizongena kanjani? Ngifuna ukuzwa ukuthi siyawuhlonipha lo mthetho noma sazi ukuthi siphethe idata ukuthi mawukwenzekile kwakhona umuntu online kuye ake ngiyibeke ngalolo limi awuvumelekile ukuthinta umsebenzi kaNkuluNkulu. Uma nginentombi nguthinta kanjani umsebenzi kaNkuluNkulu? Angikiyeke ukungena ngoba kumkhokheli wakho ukuthi mawuzazi hlala lapha ngaphandle. Mina ngihlale iminyaka u7 ngenza icala kulonkosikazi owahambayo. Yaba u7 ngihleli ngaphandle lapha ngoba ngazi umthetho ukuthi noma ngabe uShemba laba abangazi ngenzeni kodwa uShemba uyangibona. Ngayihlala leminyaka kwathi ngoka 8 ngingahlanganisiwe ngazibona ngilele ngabona inkonzo ebuhleni ingaphandle tempelini inkosi nesihlalo sayo singaphandle. Yasho inkonzo iphethe inkosi ithema iphela inkosi kodwa abantu ababekule nkonzo babengekho abantu abadala kakhulu. Babekhona obaba kushuthi laba bathe ukuganga kakhulu. Babekhona nomama kodwa iningi kwakuyintethelelo nathi silapha ngaphandle. Ithema ivalwe inkonzo saphuma isihlalo inkosi yabuya nomjivo omhlophe yahlala lapha. Kwathiwa kuza abantu 1 by 1. Ngaphusha insizwe yayiphambi kwami ngathi ayiye emzimbeni wenyama siyambanga uShembe kodwa kwasomoya kusuka sekuvele yonke into ihlelo obala awuyi. Ngake ngayiphusha lensizwe ngathi yathi wena. Ngoba into ayiqondene nami yabuyela eceleni ngaqonda kuShembe. Kwakuyothethwa icala lami lokuthi ngenze umkhuba ngingafanele. Wena njengoba uneyintombi ezintathu. Imi kanjani indaba yakho? Mawunayo iboyfriend idadewethu wenze njani mayisikufakela imali yokuthi iyakuphi imali igirlfriend allowance? Uma sekuyonikelwa ngoba umnikelo kaShembe uhlambulukile uyihlunga kanjani imali oyiphiwe iboyfriend kwi-allowance ukhiphe ehlambulukile uyonikela ngawo kuShembe na? Ngibuza ngegirlfriend allowance oyinikwa iboyfriend yakho mawunayo ukuthi uyihlunga kanjani? Ngaya phambi kwale kwenkosi ngithema ngifika angizange kube mina okhulumayo njengala emhlabeni kube wena ofika uthi baba ngizocela ukuthi ngafika yathi inkosi uyenzeleni lento oyenzile. Ngathi baba ngicela ungithethelele. Yathi inkosi ngithi uyenzeleni lento oyenzile. Ngathi inkosi ngicela ungithethelele. Yathi inkosi ngithi uyenzeleni lento oyenzile singihlafa. Kwase kuringa kumina ukuthi ikhuluma ngani. Yathi ngizokukhumbuza ukuthi yini lo yenzile. Yayisisho ukuthi uqonyelweni engqondweni yami. Ngase ngithi baba ngicela ungithethelele ngeke ngiphinde ngiqonywe. Yathi inkosi kubusisa yaze ngikhomba kanje ungaphindi uqonywe yazwa. Ngasuka ngithuthumela ngaphaphama ngaleso sikhathi. Ngonyaka ka8 ngabe sengiyahlanganiswa. Manje umbuzo wami uthi wena mawunemali usebenza kamasipala wona leyangane icala lakho ulithethe ngemali ulijezeli ngabe ezulwini lelo cala likho yini? Wona lengane le wathi ngoba usebenza amasipala unemali wawusukhipha imali walungisa icala lakho aqhubeka nohambo. Ngibuza ukuthi ezulwini ngoba ulijezelanga lelo cala lithethwe njengoba mina lathethwe lami ngoba leminyaka engayihlala ngaphandle kwakukhomba ukuthi sekubuya ngonyaka 8 iminyaka u7 isigwebo somuntu owonile usihleli lapha ngaphandle. Ithe insizwa yakithi lezi izingane onazo uzihlawula nini? Angikhulumi ke ngazo
ungene kanjani la wemzini wendoda wonile ngoba ubaba ngo2020 wahluleka kuyentabeni wathi mayiphuma ebuhleni wathi phansi bamphoqoza wagoduka utheme efike ekhaya walala bafika bathi hey wena mfana ufunani ohambeni oluyingcwele emzini wethu koniwe ingane yethu la ngathethwa icala koniwe la ekhaya kushawa yena akushawa lo umuntu owonile kodwa kushawa yena kuthi ufunani uNkulunkulu uma kuwena kowonile wenze njani ngiyabuza ngoba ubaba kwakungena owonile kwakoniwe emzini wakhe kodwa bathi okhokho bakhe akangayi emhlangano u2 years wathi uyaphinda ngo2022 bamphinda kwathiwa ukwazi uke emhlanganweni emzini wakho kuzalisa ingane yakho la ngathethwa icala ake ngiqedele bese ngihlala phansi ngidedele insizwe basuka futhi lapho eGoli bathi eTransvaal bathi uShembu yababona bashona eRhodesia bathi noma belapho bathi uShembu yababona bathi kodwa siqhubeke nomhlangano umhlangano wawuthi sicela ukubuza niyalibona ibandla likaShembe liyakhula sizolibulala kanjani yabona usathane nje obesibona sihlangene kanje sikhuluma kanje kade bekhuluma abafowethu abangaphambi kwami ujabhile uyonda kodwa uShembu uyakhuluphala uthi ngicela kuphakamisa abantu basho ukuthi ibandla likaShembe solibulala kanjani kulo mhlangano ababe ubambile thoya suku mokuqala wathi sizobenza abadako utshwala labantu yathi le ndoda uShembe kodwa uyakwazi ukusigeza leso sono wathi omunye sobenza abathanda imali thoya yanqekuza kahle yathi ya ngelithatha lelo point wathi sizobenza bengazwani yanqekuza yathi ya thoka bese kusukuma inkosikazi yakhe lo baba wathi baba mina ngake ngayoshumayela eSodoma ivangeli engalishumayela khona lathandwa kakhulu uthi lona ubuza umkakhe uthi lalithini lelo vangeli uthi hayi baba ngafike ngashumayela lapho ukuthi indoda ayithi mayibuka enye indoda ibuka kuumuntu ofanele ukuthi ingathandana naye imenza umkayo nowesifazana kathi mebuka omunye wesifazane ambuke kufanele ukuthi angaganana naye uthi baba mangase senze njalo leli bandla laShembe lizofa walithatha ipoint wayesethi lo mkakhe asizali ingane baba sihambe sozifuhlela kulona ibandla likaShembe zikhulele khona meke zakhula zizothandeka kakhulu bazozigcoba mase bayigcobile ngezimsize ngalutho uShembe ngomthetho ayengime lapho ke njengoba kade kukhulunywa ngeingoma zangaphandle kusibuzi abakhuzi ngabe sekuyileyo nzalo yini cha ngiyabuza ngoba bakhuzi ukhuza wena bese kuthiwa hayi mfana umncane ukhuza into oyibonayo ukuthi ithukisa ibandla ukudansa ethempelini kuthiwa hayi umncane mfana siyoba nini badala ngoba vele ngizohleze ngimncane mina khona bangaphambi kwami ngizohleze ngimncane akukho la ngizoba mdala khona bakhona bazoba ngaphambi kwami ngizohleze ngimncane idemoni silikhuza nini okugcina umfowethu uthinta izangoma umfowethu wathinta ijiki akikhipha ikhambi bese ngihlala phansi bakhona abantu abangena umoya wobungoma la nababathandi wathini uShembe ngomoya wobungoma wathi uShembe uma kukhona isangoma ekhaya sesihambile emhlabeni biza amaNazaretha angela ngelithile senihlambulukile usumisa imbuzi ezimbili emhlophe nemnyama ubiza umgcotsho ubese ubiza izangoma bese ubike ekhaya ukuthi namhlanje uzokwethula lo muntu ohambile emhlabeni ubungoma wayethuma umvangeli ungema lo msebenzi wathi mehamba uhamba nawo ngoba noma ikhuluma kwayikhuluma nabo bathuli nayo sidlala imimoya nje bakhona bayazi bayizwa leyo nto abanakile mawuna leyo nkinga mayese hambile emhlabeni ubiza izangoma bese bika obika emsamo ukuthi namhlanje sobe sithula usubani bani ubungoma bese ngakusasa
kuphunywe nalezi imbuzi ezimbili kiwe ngaphandle libeni lakhe lapha ibe siyahlatshwa leyo kuqala ihlahlelwe bese iphekwa yizi zangoma lezi bese ziyagida zenze lento ekade yazi zigide ubese nisika imnqwambo nina ngalezi khathi zigida emngembuzi eminyama niyibeke ethuneni lakhe angithi ubefaka imnqwambo bese ziyagida izangoma igide mayisivuthiwe bese niyayiphula bese ziyayidla bese nisusa imnqwambo la ethuneni lakhe bese nihlaba lembuzi emhlophe nikhipha insipho ekhishwa phakathi inyongo nomswane ifaka emanzini nichela ithuna nikhuluma nithi namhlanje sizogeza sifuna ubuye umhlophe unjengathi bese nithatha indwangu emhlophe nithi bhuphe ezikwethuna sithi sifuna ubuye unje namhlanje biyovala ubungoma ngalelo langa mawuphuza utshwala noma ugaya utshwala ekhaya uthi unkala wasemsinga uhlala iminyaka engaphezulu kwa-30 ezazi ukuthi uyiNazaretha njengoba nawe uzathi uyiNazaretha kodwa ngo-2020 kufika abantu bakubo bathi wena mfana sizokutshela namhlanje ukuthi awusili iNazaretha uyayizwa lonto uyabuza ukuthi yini khokho wami lithi leli khehla cha inkinga kawe ehlukanisile wena uthi lo baba mina ngathi njoba ngala kithi kade kushawa isibhamu kakhulu ngathi mangiphenduka ngathatha izibhamu zonke ngayilahla angihlukanisile kanjani bathi wena mfana usagaya utshwala ugqoka ingubo emhlophe ufaka amatshe la ekhaya awugayi bathi bengizokutshela ukuthi namhlanje wena usili iNazaretha kade umndeni uhlangene ngawe bathi abanye sikwenza udutshulwe bathi abanye sikufake phansi kwetruck uthi ngiphamisa isandla ngathi mina owazabalaza ukuthi kube khona lengane iyobe iNazaretha iyosimela nasezulwini uthi ke nginqabile ukuthi ibulawa ngithe mina ngizokhuluma nawe uthi ke mfana wami wone kakhulu njengoba ugaya utshwala usugqoka ingubo emhlophe uthi mawugijima uyongena kule yandlu wena leya oshisa kuyona impepho siyaphuma sibale ngoba siwe sesazi ukuthi uzosingcolisa lalela ke mfana thatha imbuzi ezimbili uhambe neyodwa uhambe lembuzi ezimbili uthathe eyodwa ebuhleni ucela intathelelo kuNkulunkulu ukuthi ugaya utshwala usugqoka ingubo emhlophe eyesibili ucela ushemba sigeze uyezwa uthi baba uthi ngimkhulu khokho wami ngiyezwa ithi le ndoda ubese uphinde usigeze ekhaya usingenise uyezwa uthi ngebo ngiyezwa khokho wami uthi ungaphindeke ugaya utshwala uthi ngoba wena ubuzophila iminyaka ewu75 kodwa sivumelene ukuthi leyo minyaka siyayinqamula muke wagaya utshwala sithatha unyaka owodwa ngeke usaphila iminyaka ewu75 enze njena ke wena ke esengikhuluma nawe ke manje uxakwe yilento hamba ebuhleni ucela ushembe umnikeze izimbuzi ushembe udonsa izimbuzi ngoba uzokulekelela ushembe ucela ushembe akugezela abantu bakini ababedla idakamizwa bese wenza inkonzo kwaMahlukanandlela ungabusaphindeka ubugaya utshwala unawe uyobizwa ngeNazaretha ungafani nale ndoda ekhola iminyaka engaphezulu kwa-30 ezasuye iNazaretha kanti ayisilo ngiyabonga abangcwele inkosi busenikuzwini besikizwe thina inkosi awijoga lemphefumulo ye athusa